Ako imaš 40 godina, tvoj trening ne sme da izgleda kao što je izgledao kad si imao 20. Evo šta moraš odmah da izbaciš. Broj 1. Nema više ego liftinga. Zaboravi testiranje maksimuma svake druge nedelje. 3., 5., nije bitno. Tvoji zglobovi tetiva se više ne oporavljaju kao što su se oporavljale. I jednostavno sve teže i sve veća šansa da se povrediš. Ego lifting najbrže te dovodi do fizikalne terapije, a ne, brate, u neku formu. Broj 2. Treninzi od 2 sata. Posle 40. kortizol raste brže i traje duže. Sat i 15 minuta, maksimalno sat i po u teretani, 3 do 4 puta u toku nedelje ti dozvoljava da izgradiš mišiće, a preko toga ti pomaže da ga razgradiš. Broj 3. Preskačeš zagrevanje. Tu ne smeš nikad sebi da dozvoliš više u životu. Kad si imao 20, mogu si da uđeš hladan i da dižeš odmah tegove, a sad si jebi ga onaj lik od 40 godina koji maže one kreme, brate, što mirišu na mentol i moraš da se zagrevaš 15-20 minuta pre samog treninga. Jer ako preskočiš zagrevanje sa 40, to je najbrži put do povrede koji te izbaci mesec i po dana sa treninga. 10 minuta mobilnosti pre treninga, to ti je obaveza, a ne opcija. Evo ti rešenje. Umjesto toga, kraći treninzi i fokus na formi, na kvalitetnim pokretima. Sporiji tempo izvođenja vežbi i obavezno zagrej se, vrati. Mišići ne znaju koliko si kilograma stavio na šipku, ti znaš. Mišići ne znaju, oni znaju samo za tenziju i vreme koje si proveo pod opterećenjem. Napiši mi u komentaru trening i prosledit ću ti besplatan vodič za muškarca preko 40 godina sa vežbama, detaljima oko zagrevanja i celom rutinom.